Pini dan nili tu mafan voreng war sai putar sila bang so video lo nang wan pig lo mate nang than pachini pon ik pola pen kai kia son details bang kanali tum la bang so video alu si thek pon long ik pola pen ali tum video kicheng pen kijut an lang egon la pulle nali tum kadu kavela details bang chini ik po tang ti aprang si kardom kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang arad wan fan sta me la pen ali tum jong sila bang so YouTube channel long nang kahamri milang pulle ke chinghon pen subscribe igon la pen adung hesta me bell arjan thek loi hoda sta me nali tum ting ne pen ber igon la lo pulle monon pin ni le jada son le la bang so YouTube channel long upload sta me nali tum mobile on notification nali pen nali tum birta kachinda prang ya fan la pen nali tum prabjen pen la bang so video description long telegram channel do a link do la bang so link long ber pen nali tum telegram channel long sta me nang join don ikme ta sta me nali tum mason son oreng war sai pen cheng pon lok kapre kapre ga son update mate birta sta me nali tum long ponigi tang te pini labang so overeng war sai puthak le pathiek pen chithan ponanang la pen ka do ka wista me lang ponanang la pen lalo dak bhaba Automix Research Center Mumbai hin pensta me dak oreng war sai mate employment notification dak paklang pon iklo ka do ka pen 4374 ana posto la pen technical officer si lapen scientific assistance B lapen technician B lapen category 1 Stipendiary Trainee do lapen the category 1 Stipendiary Trainee vacancies lahai hui dak pinaan pipono na sining hang bang fo bang pitum nalitum jog do ning hang pulte nalitum online apply dan igon lapen ST fansta me dak penang ando nalitum thek polong ekpo lapen afrang si dak BARC Recruitment 2023 labang so puthak non details mate klar dagalam pendak chithan polona aprang sida number 1 on alitum thek ponloi technical officer kado ka wepen dak 181 andak piponno lapen age limit lapen lake 18 to 35 arta abang phu tumbang abang pitum apply dun ikmelo lapen education qualification lang download the candidate must have the technical qualification to nang po MSc mate L diak the ML LIB lapen BE BTH ki untang abang phu abang pinang po lapen number 2 along scientific assistance B la dagbang 7 veddo la dakana litum jogdun ektame age limit dakta rason thaklo 18 to 30 lapen education qualification bang ke dak BSc ki untang abang phu abang pinang po lapen technician B along bang ke nalitum thek molong pon duka wipen dak 24 an dak post to pon lapen age limit nalitum la screen along thek ponong ekpo 18 to 35 arta abang phu abang pitum jogdun iglong polapen education qualification bang dak SSC plus second class boiler attendant certificate donang po lapen number 4 along bang ke category 1 dak stipendiary trainee aphan dak kado ka wepen 1216 ana post do lapen age limit bang dak 19.24 arta abang phu abang pitum si jogdun long ikpo lapen kachar leng deng bang dak nalitum education qualification bang dak penaan 9 nalitum dak lang pon ekon lapen category 3 number 5 category 2 dak stipendiary trainee along bang dak 2946 and dak post bang do pon ikla nalitum la screen long thek ponang po age limit dak 18 to 22 arta molam abang phu abang pitum jogdun iklong po lapen kachar leng deng bang nalitum la screen long thek ponoi dak penaan details ki tok pon do nalitum dak lang pon ikon lapen kaprek kriteria bang lasono citizen Indian citizen nang po Indian arlo kido abang phu amate abang pinang po lapen dak age relation banalita lang po ningon lapen dak technical help desk do nalitum labang so number long le call pens tamen nalitum details arjo igmelo lapen a post lapen application fee bang lason helo dak category wise dak thakpon ikpo lapen technical officer C upon the 500 lapen scientific assistance B upon 150 lapen technician upon 100 rupees lapen stipendiary upon the 150 lapen stipendiary 2 upon the 150 an nalitum application fee bangai pipon iknang po lapen ka apply du naya process makai kiason nalitum la online na link apply link long igi labang so video description along stamen ni link pic po na alla soling long ber penalitum aprang si registration to prang nang po lapen nalitum login nang po login det penalitum personal details lapen kinang so documents nalitum upload ignang po la apari nalitum
fee bang payment ik nang po lapen fee payment dat pen finalitum submit nang po submit dat pen fill labangso application form bang nalitum download ik det nang po mate print out ik det nang po lapen kiching starting date dak 24 4 2023 ben sicheng po na last date dak 22 5 2023 si last date la lapen important web links bang nalitum labangso article long wang lopol tan nalitum long pon ik po dak advertisement details lapen official website lapen apply ya links tamen nalitum dak long pon ik po lapen pathiek pe nili advertisement alos tamen nalitum han piklang pon ik po lapen nalitum le screen long thek pon long po ba automix research center nalitum dak le screen long lang ponon lapen dak pena an ki tok do lapen SC kan an sida ke to giri wise sida vacancies thak ponon nalitum le screen long lang lopol de thek pon long ik po lapen kadu ka pen labang so advertisement alo 23 an page to la se dak pena an ki tok pon do nalitum lang igi pulte lang igon nili labang so advertisement alo stame telegram channel long stame nili upload ikpo mate nili hadak stame paklang ikpo la penali tum hundak pen download ikpe nali tum stame lang igon apply play aprang aprang nali tum kadok avi details bang chini at sikime asinali tum lang igon labang so advertisement alo along kadok avi stame dak tokpon ik thailo lapen kinang so alaman ta dak penang an tokpon igla athema ni libana itum han nan than pachini igmal an bang thek thedat po stamina litum labang so advertisement alo batayang si lang ikpena nalitum jogdun ikon tangte pinia video lambang ni lila pathiek pen labang so puthak bang kela anchorola sipin ap kaprek awaring warsai puthak le lang ponanang mate chithan ponanang tangte domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra duan phastame nilihin pen KARDOM